Mahayapayabak po, brothers and sisters. Yabe talaking misang iti, ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Susana Cruz, Sherilyn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Mariel and Charles Castillo, Niel Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos and family, Freddy and Ferla Pacho, Jean and Alex David, Irish Yabut, Johnny Joseph and Maro Facho, Ryan and Teng Calajao, Calajao family, Fernandez family, Emily de los Reyes, Ramon Yumul and family, Andrea Payumo, Pascual Sevilla, Tayag family, Avelia family, Henson family, Eloisa Basco and family, Charmaine Basco, Bridget Basco, Maria Cecilia Policarpio, Rowena Lacson and family, Berenice Gabriel Guevara, Nolan Kevin Sakuma, Aldin Lacson, Beth Flores family, Agnes Malyari and family, Tanueco family, Enriquez family, Rex and Prida Villanueva. Para aking birthday blessing ng Liam Ray de la Cruz, Isabel Fernan, Imelda Sevilla. Para aking kapagnasan dari Josepina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Eileen Manaloto, Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfred Salazar and family, Amelia and Therese Manali, Adelisa Sunga, Yu Chimbien, Yolanda Yu, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Mr. and Mrs. Benny Tolentino and family, Priscilla Manalo, Flora Deirit, Eloisa Basco, Max Johnson, Bridget, Ariel Policarpio, Emmeline Parker, Maria Ingracia Saito, Erlinda Gandula, Kelby Gandula, Curzon Gandula, Ernie and Resi Laksamana, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel Endo, Roji Enriquez, Raymond Arcilia and family, Myla Malonzo and family, Edith and Yuto Yoshida, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Alice Eugenio, Corazon Cuellar, May Sonido and family. Para aking malagwang kapaldanan dari Avel Tanueco, Victoria Lim, Freddy Facho, Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Tess Castillo, Mary Ann Nelmida, Edith Mercado, Gloria Capuno, Josen Ian Pauls, Mangiliman, Leonardo Malik, Adoracion Caringal, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Raimundo Pagyo, Danilo Tolentino, Michelle Garcia, Bernardo Corpus, Risa Katap, Dian Katap, Rosalie Kabiling, Aiden Coronel, Yuhan Arcibido. Para aking safe travel ng Joel Pasagi.
Pangaditala ring kaladwada ri Raymond Ernio Gan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Oseyabut Jr., Francesca Yabut, Sister Amelia Sarmiento OP, Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Harold Thomas Lem, Benedicto Pen, Marcos Pen, Anastasia and Loretta Macabali, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Ignacio Giao, Edita Punsalan, Ernesto and Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Ricardo Fulgencio, Merwin Torres, Jerome Santos, Fortunato Lacson, Benji Crisostomo, Danilo Yusi, John Anthony Yusi, Pablo Ong, A.V. Yengela Flores, Felix Fermin, Florendo Marcos, Lozaro Marcos, Violeta Marcos, Jonas Pagio, Yurick Pagio, Aurin Fagio, Romel Hiosa, Eric John Hiosa, Cindy Henson, Ricardo Garcia, Rapina Francisco, Felipe Gonobeba, Eladio Efrosina, Rapino Guenco, Angelina Gregorio, Fernando Ganya, Jose Ramos Jr., Corazon Santos, Leoncio Capili, Dorotea Padilla, Max Torres, Alma Castro, Rogelio Lacson Sr., Anastasia Sakuma, Macrima Lacson, Gabriel Coronel, Diosdado Tanueco, Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Erasto Aquino Sr., Masaji Yoshida, Rosa Aquino, Bong Dungka. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginu. Ing mag-isa pamupungin ni Reverend Father Jonathan Bartolome. King lagyunan ning ipa paning anak paning Espiritu Santo. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayo. At kaya ka antimo rin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran kapatawaran ni malugutang ipa bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Yakastangin miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu At kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miayaliwang kakulangan. Uli nita'y panigapuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, kareng sablang anghelang pon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos aginutang. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa nakatamot king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana king Bie Alananga. Amen.
Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, papanatilan mesa, kingkekang balayan, ing diwaning espiritong pigkalob mo, kingkekang banal a obispo, i Carlos Borromeo. Makabuklat niya sanang parati, ingkekang Santa Iglesia, king pamagbayo, at tutuki king alimbawa, at turu ning kayang ginu. Apayabot niya saning larawan ng Kristo, king mabilugayato. Itiadwan mi kapamiratan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Pilipos. Kapatad, ako sana sa asawang makyapos kanako. Binyemi na ing mayap ay alimbawa, kaya kayo. Pagmasdan nyo laring makyapos kaniti. Sinabi ko nang maralas kaya kayo, at ngeni, may papatangis kong ulitan. Dakala ring mabibie ang timong kasalang ning krus ng Kristo. Deti, pawalang ang painturo king impyerno. Ulingin karelang at yan, yang gagawan dang Diyos da. Minarapang pagmaragul, itang sukat dasang pikarine. Ing bukod mong maulaga karela, ila ring miyayaliwang bage, keti kingyatu. Dapot, para kaya katamu, ing tunet ang balen, yapin ing banwa. King banwa, karinya manibatan ing panenayan tamong talapagligtas. Ing ginutang Yesu Kristo. Ding katawan tang matbud at malalaso, alilanala. Gawanong kalupa, ning kayang katawan, amaslag king ligaya. At iti, gawa na king kapamilatana mo, nitang upaya, agagamitana, banong sakupan, ding sablang bage. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Masaya ako, inyang sinabi ra kanako. Tara, muntata mo, kimbale ning Gino. Masaya ko inyang sinabira kanako. Tara, muntata mo, king bale ning Gino. Masaya ako, inyang sinabi ra kanako. Tara, muntata kimbale ning Gino. At ngini atyuta na makatalakad, kilog ding pasbul ning Jerusalem. Masaya ko inyang sinabira kanako. Tara, muntata mo, king bale ning Gino. Iting Jerusalem, kanayo ng tangalan, kasanting na, kaayos na, kimpangalari na, karin pupuntala ring dayi ning Israel. Masaya ko inyang sinabira kanako. Tara, muntata mo, king bale ning Gino. Ban pasalamat king Gino, anti mo ing inutos na, karin ding ari ning Israel, magluklukan la, ban mo kum karing karelang sasakupan. Masaya ko inyang sinabira kanako. Tara, muntata mo, king bale ning Gino. Parangalantaya ing mayap a balita. Ayasahan laring sablamong kautusan, o Gino, manatili la kapilan paman. Hallelujah. 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 Hallelujah.
ing ginumanatili kaya kayo. At keka antimorin. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Nga na namang Jesus karing kayang alagad. Kanitang misan, ating makwaltang makimetong akatiwala. Simbong daking ing pibanjana, panyirana mo ning katiwala, inyape payaus ne. At kitang na kaya, nano yung ababalitan ko tungkol kaya ka. Unya kang kwenta ka na ako tungkol king kaya kang pamanibala, king pibanjan ko, uling nakamalyaring maging katiwala ko. Nga na ning katiwala king sarili na, lalako na ako ning panginwan ko king pangakatiwala. Nanindaptan ko. E wag yung sarul, makarine naman, nung magpalimos ko. Balo ko na ing daptan ko. Milako ko man king obra at inamang tanggap ka ako, karing ti bale-balera. Tunggal-tunggal na lang pepayaos ding makiutang king kayang panginwan. Nga na king mumuna. No antiing utang mo, king kanakong panginwan. Pekibat na, dinalan a barilis alarong olibo, nga na ning katiwala, o ning kasulatan ning utang mo, lukluk ka at gawan meng 50, mamalagwa ka. Kitna ning kadwa, ika, no anti ing utang mo. Pekibat na, dinalan akaban at trigo. Nga na ning katiwala, o ning kasulatan ning utang mo, 80 ing isulat mo. Pinuri na ning Panginoon, ing mapamirait akatiwala, uling king pepakit ng katoswan. Uling may gitlang biyasang mamahala, ding taong makayato, kesa karing taong makadiyos. Ing mayap ng balita ng kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap abak po kaya kayo. Kumusta na po? Kwento. Minsan po merong isang binata, kinausap yung tatay nung kanyang girlfriend. Sabi niya, magpapaalam po sana kami, balak na namin magpakasal ng girlfriend ko. Tapos sagot ng tatay, talaga? Ano ba yung trabaho mo? Wala po kong trabaho pero madiskarte po ako sa buhay. Talaga? Anong ipapakain mo sa anak ko? Well, depende po kung anong laman ng refrigerator nyo. Kaya kung regular po kayo nag-grocery, masarap po yung kakainin ng anak ninyo. Ano? Ang ibig sabihin? Titira kayo kasama namin? Pansamantalang lang naman po na magsasama tayo. Pero siguro mga after 6 months, lilipat na kayo ng tirahan. Siguro naman nakahanap na kayo ng matitirhan noon. Walang hiya ka? Sinuswerte ka? Opo, sinuswerte po ako kasi nakilala ko yung anak ninyo. Ngayon, pakakasalan ko siya nang sa gayon guminhawa ang buhay ko. Ang tawag po dyan, diskarte. Diskarte. Yan po yung topic na ng kakatang ebanghelyo. Tungkol yaking mabye disposition. Potang miras ka kimetong gipit akabilyan. Sana, biyasa kang mamaralan. May assign ko po kita metong poor parish. And atin mo rin pong panahon na minsan po masikaning oran, at ikit mi po na atin tutulo ketang aliwang part na ning pisamban. Uling poor parish siya po, sabi ko, Diyos ko, kapilan tayo kaya pagawain ni. Uling halata mong budget. Kabat nga na itang kanakong mamahala, itang king maintenance. Among, yako na pong balang gawang diskarte. Wala tamong budget, manita. Mantok po at deta po lumang yero, pwede na pong gamitan deta. Bus la rin deta among, dita mo pong bul kasi lang po pang cotton at tela, marimedyo la rin. At tutupin, bilang ko po itang tutulo. O ito po yung asan ko pong taong madiskarte. Potang atin problema, ang tatakot, sabi, makapantun tamong solusyon ken. Diskarte, disposition, kusang lupa pamamaralan. Yan po yung maulaga king biye. Uling, balang pinandit atintang sa sandalan. Angga-angga, kabuta na mo mamasa. Uling manaliwa po ing kabilyan. Ngayon dakal sasawop, dakal ka ayasahan, pero bukas, alanongan, paulidaling niyayalawang kasangkanan. Anti mo ing kiwento na ning ginuta mo king ebanghelyo. Biglayang milako obra, king alang kapiya dyan,
may wala ing kapanintunan. Iba't king biye manawa, kabud niya mo mibili, king biye ala. Pero alawin niyo po, may wala ing kanawan, pero po may wala ing pamamaralan, ing diskarte. Eya po meet the disposition, itang karakter king kwento. May kaisip ya at may kagawang paralan, ban eya muling danupan at limus-limusan. Di ba yan po yung experience namo ng pandemya? May lockdown. Tinok ng ing obra, di nga liwa talaga, literally, alalang kapanintunan. Pero in general, tayong lahat ay gumawa ng paraan. Uling, kanya-kanya namong diskarte. At dakal tamo discovery, karetang kakatamong kagiwan doon sa ating mga kakayahan. Dakal pong may biyasang maglutong ube pandesal. At pong may itong minaw siya, oy, supportahan mo naman yung business ko. Ano ba yung business mo? O ito, nagluluto ako ng ube pandesal. O, supportahan mo rin yung business ko. Ano naman business mo? Baked sushi. Di ba? Dahil nga liwa po may online selling la. Pero, siguro nga realize tamo, menton tamong paralan, mag-diskarte tamo. Parang si Inday, kasi nabilib po yung amo, sabi, Inday, bilib ako sa'yo kasi ikaw ang lahat gumagawa ng gawaing bahay, pero may panahon ka pa para alagaan mo yung aso namin. Tapos, ay, hindi po, talagang inaalagaan ko to kasi malaking tulong sa akin ito. Saan? Sa paglilinis po. Saan? Yung mga pinagkainan natin, pinapalinis ko po sa kanya. Paano? Nilalapag ko po sa sahig, tapos dinidilaan niya para luminis. O, tipid tayo sa tubig at dishwashing liquid. O, ito po yung diskarte. Inalimbawa niya po ng ginuta mo, King Gospel, sabi na, migitla matalino, king pamamaralan, ding taong makayato, kesa ka ring taong makadiyos. Ding kanong taong makayato, madiskarte lang, mabiyala disposition. Kalupan na, nitang tiwaling katiwala, king ebanghelyo. Uling, yan negative antimano. Nang mila ko ya obras, ing kitang na, nano inggawan ko. In contrast po kareng aliwang taong makadiyos, potang mituran la, ing karelang kokotang gino, nanong gawan mo. Antimano, negative la. Susukula agad, iyasa da agad, karing aliwa, ing agyuda na manggawan. Gino, ika ng bala ka na ako. King taong madiskarte, ing sabla, posible. Kaya, do it, Lord. Nune, let's do it, Lord. Potang mituran ka, ing panalangin, eya mo sana, ginu-ginu. Nune, sabihan mo sarili mo, agyuko, agyuko. Ini po ipapaganakan ng ebanghelyo. Ikapamo, bayo ing apong ginu. King pamagdiskarte mo, akayadwangan me ing apong ginu. O nung ding taong alang Diyos, manakit lang paralan, ikapang makatalan kaya. Kasalpantayanan, yan ang aos tamo kanini. Dapat aliway tang kasalpantayanan na, Lord, ika nang bahala, na mamasa na mo at mamiyasa, sasangsing at manayang abutanan. Kasalpantayanan mo naman ning aos, karetang biyasang mamaralan, ning misagad king angganan. Emo yung biyasang mga di itang gino, sopan mo ko. Nune, manalig mo naman king kagiwan, kitang agyu mong gawan. King ginong Jesus, kalupan na po ni ginutang Jesus, ing ala, atin pa, para kaya. Iti po'y malala makasalpatayanan king bie, at ining gigisinga na kaya katamong eni, king pamitipon. Di ba po, atin time na alang-alak, pero king ginuta mo, sabi na, atin naman danum, at ginawayang paralan. Alang pamangan para ka ring libu-libong katao, pero atin naman mapilan na tinapi ang pong asan na pwedeng parakalan at idake karing aliwa. Eya pumit da diskarte. Ing tao madiskarte, may apat da kagiwan. Eya magisan paralan. Meron pong isang kwento, yung amo na pumunta doon sa kusina, tapos
tinawag niya si Inday. Sabi, Inday, di ba hinabiling ko sa'yo, naghapag ka ng pagkain dito, pero hindi mo tinakpan. Lalangawin yan. Sabi ko, siguraduhin mo hindi lalangawin yung pagkain. Ay, sir, sigurado pong hindi lalangawin yan. Bakit? Kasi inisprayan ko ng Baygon. Yan. Ito po yung diskarte. At yan pong slogan ng BDO, yung Banco de Oro. Ano po yung slogan, ha? We find ways. O yan mo naman po yung siwala ng Ebanghelyo tamo. We find ways. Kasi king Bie, mako'ing masakit. Mawala ing ligalig. Magisan ing mituturan. Etok nang ing misasagad. We find ways. Datang maning asahan, akasakitan king Bie, gugulutan nun harapan. Panintun paralan. Susolusyonan king Belwan at Gelingan. Ini po sana yung realize tamo king Bie. Pikaluban na katamong kabyasnan, talino, kagiwan ning apong Gino. Bangka nita, agyutang mamaralan. King diskarte mo, akasanggame ing apong Gino. Amen. Talakad ko po. I Hesu Kristo, yung talapamilata ning Diyos at ning tao. Ipaubaya tala kayo, ring kaya katamong kayaduanan king ipa, nga tamong manalangin, Gino, pakiramdaman me ing kaya kang balayan. Gino, pakiramdaman me ing kaya kang balayan. Para ka ring mamuntukan, kingkiyatang Iglesia Katolika, manatili la sanang masigasig tupad king karelang katungkulan, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kaya kang balayan. Para ka rin pamuntok ning bansa, pagsikapan da sanang mag-ari ing kapayapan at katarungan, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kaya kang balayan. Para ka ring mangalakal at talapamahala, ing karelang pamagsikap makasaw sana, imbes na maging sagabal, king pamagsani, kimbie, karing aral Kristiyano, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kaya kang balayan. Para ka rin kaya katang komunidad Kristiyana, pisan metong nakatasana ning Eukaristiyang iti, yung pamitatambayan at pamikapatad, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kaya kang balayan. Yan po adwan tayong sarita ang kapagnasan. Ipa, nasa mong pamahalan, ing sablang bage, ake kang lelangan, king kabyas na nabinye mo kaya kami, at king lugud ape palablab mo karing puso mi. Sana maging mayap king katiwala, ban atanggap mi ing kaya kang kayablasan, karing banwa, manggaman king alanangga. Amen.
Madalain kayo kapatid, baling kaya katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligay ning kayang lagyo. King kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming migla lang, balikdan mong mitmong ganakare ning ayin adaralamik king kaya kang altar, kaniting piyesta ng San Carlos Borromeo. Gawan meng meto nga alimbawa ning kayapan at kapag malasakitan para king kasuiwan pastoral, kapamilataning upaya niting sakripisyo. Iti mamunga sanang mangayap adapat king biemi. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatilya kaya kayo. At keka antimore. Iyat na yorem puso yo. Makayat na no, King Gino. Pasalamatan taya, ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Pigkalubme king Santa Iglesia, iting piyestang parangal kang San Carlos Borromeo. Agigagan mo kami kapamilatan ding banal ng biye, tuturo mo kaming kapamilataning kayang pamanaral at babye mo ing kaya kang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita, kamberin sa blangkoro ring anghel karin banwa. Daralit mi ing kaya kaligaya, layon makyabe, alantok ng babya kapurian kaya ka at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o ipa, ikaing pani batani sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo lareting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinape, pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyane ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan, kananye. Iting ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman. Kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ng kanakong daya ning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kay para ka rin dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan.
Inyagen ni, gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebya ning anak mo. Daraon nga kaya kayong tinapin ing biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan may ipa in Santa Iglesia mo makalaganap king Meto Yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasyano di kaya kaming Obispo at di sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at maninayang subling mi at di sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gaban mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban kaya ng Maria, ing Birhenin Duning Diyos, kaya ng Jose, kayang esposo, kaya ring apostol, at isablang santo, lalo na San Carlos Borromeo, at tinupad king malmong kaburian. King kaya ka ba ni panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kang benat kaya. Ipang mayupayan tutukagom ning banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngayon ni manalangin tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Ikabos mo kami ginuking sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi ban. King kasopaning kaya kang pakalulu. Parati kay mikabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambene maligayang kapanaligan. King panyata ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol. Ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, mabiya ko kaya kayo. Ginu, mo sana babaligdan di kaya kaming kasalanan. Noon lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan may pong bilugan agpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng gidu, manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antemore. Ipakita ang mikakami itong tamking kapayapan.
Ngayong ginutang Heso Kristo, Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ninyato. Mapalad rin mayaos makisulu king apunan ng Kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat agkasmiyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka may git king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapot pauli na ningening pinandit, era ka atanggap, king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balamuwari at tsuka ka rin, at pakisametong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ku keka. Amen. Please be seated for the announcement or some announcement. Thank you very much for your love and support to our shrine.
Today is the first Friday of the month. We will be having our second collection. All proceeds from this second collection will be used for the maintenance and cleanliness of our shrine. Second, Ingmayap Abalita, the official publication of the Archdiocese of San Fernando, October issue is now available. November issue is now available at the religious store. Thank you very much. Madalangin tamo. Oy paming malugod. Ing banala sakramentong tinggap mi, pagkalub na sana kaya kaming tetagan at sikanan kalupa ng San Carlos Borromeo at tapat king kayang pamanyuyu at alang kupas king lugod na. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayo. At kaya ka antimoren. Manalangin tamo. O malugod aapo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ing alang kupas alugod mo king balen a iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ding paniga po at panalangin ding balang metong kaya kami. Di magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aliwang lugar, ding mag-board exam, ding masakit, ding miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwanan na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapan dang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesening lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aga nakadasana ing pangako daking binyag na ikamo kabut ing karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayin tutu, ing Ipa, ing Anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umenaking kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabako.